ojek oge, alah. Aduh. Mang, ojek mang. Ojek kemana, Jang? Emang mau siapa? Kemana-mana aja. Asik, kami mang antar ke kanon motor kopi. Kayak heula. Di mana-mana aja di heula. Ini mah penipuan. Berapa mang? 50.000. Mahal. Jauh, Jang nanti. Yuk, Nah, ayo buru burang. ayo. Menit ayeuna. Kelah Jang, kelah. Kelah ngerasa kedap. Emang bisnis kelah yang malam si kedap. Waduh, mang ah. Kedap malam nih. Lakukan lagi dia nya. Mang kamana tong ilatih mang. Siap. Malam nih. Pada kemana, Galis? Gua aja jak yuk. Badai ka bumi awias we teh ke ngarerepot. Oh. Biasa Aduh, dulu. Neng, mending berbincang-bincang lah wes kedap. Neng, tahu gak sesuatu apa yang bikin Abah bahagia? Susu naon ah? Dan kau, Hah? Nah, den kau. dan kau hadir mengubah segalanya menjadi lebih indah. Ah, si Angga bucin wae burit buru. Ingat. Jalan Neng. Demi keselamatan dan sejahtera, megang atuh Neng. Si Aa. Oh iya bumi Neng teh. Nuhun A. Alam hujan. Neng mah ka bumi heula nya. Oh iya, hati-hati Neng. Ya dadah A. Neng. Aya naon A? Neng, hati-hati jaga hati. Supaya tuh Neng. Aduh si Aa. Aduh, si mang kemana? Sepurin maghrib. Awas adan. Awas ya. Aing beja ka kolot aing. Motor kopi terjadi. Neng, tahu gak sesuatu apa yang bikin Abah bahagia? Susu naon A? Indomie.